Hang ni gidong gilong kami Dewi Tongper kabari ko hey ni gidong alam nakatay Than East Jandils na narpo nida ni jomba tami kumaong jomba sambor kiniru kimsel chong that bada din jong election ni ayu kilale banya kundo yaga board district council hangni po JHADC banya kren yaga ta ka chingbamyo tulop jong ginong tre hangte apo JHADC batang hadin katung ani ka chinget joki kalami bet kata ka life kulur mo Kalai Folklore, kaba kinontre District Council, kina di bentuk yang ketulap, bat hadin katulkan ni, haka praterik ladang baglajong unaitung, kina lekbiang, banbut din, bat kaya kebeja, tang katulkan ni si kina tetru baglajong wat kata, kapisa kaba Al Folklore tam, balapaj, Syaga District Council naga Forest Department bakila penpau ya kata mereka ega bami ni pun banda ka kubor dawa panmap utau CEM ya unir nangalam jiba damewan ni rembai dawa panmap nomor buya lambagalai kata ka folklore Naiko kipat ba the voice of the people party kamjukren kumar kamjukren songshit kamjukren kena ndrei ngikren ya ka ai ka bangi tikna ba kanang kabadai ko kipat ba be janga kumbaganang masgoni na kumno tau CEM jang dari ke JHADC unot bandaya yang ni malam juni budi bantana puyalam bagara haki kinet haka sin dabar de haka pratrik jong naitung gumanang ibi ndai kali kadai ke jimpentet na UMCS USS ini ubanang joint secretary to the government of Meghalaya ubri pek ya the forest and environment department phah as principal chief consultant of forest but the subject handling the release of share of royalty on minor minerals to the JHADC kabamut the jimpat ya kata phah syaga JHADC but kani kadai nadu ka apel trek jong ujlio arajar arusau kabamut apel kulur tam apel kulur khab arlat Sanfio jar lais pa Andrew kanu ada pisah kepada bantuan kunu ini bantuan ini pisah nomor balik nyetep bhaga rukun trekam jadi district council compare wala penduk tulap menteri tang banyo bani pelikam ya kinong persian ini ya lagi Pajulang tenta, haga jaga berpendang bertulak, yang dinaikai, tiap day dengan syuki, tiap day dengan software set, tiap day dengan komputer, tiap day dengan ikai, bak banyo bil kau tu kontraktor ni supplier. So kita bak, the voice of the people party, haga ni kapor kabamenta, tato aban kerensai, ya usian jangka JHADC. Bauri man panmap na pagba jong Jandils district bala utak yakni ke bisa pada sarkar pada pad bagi dimantrai juga JHADC kende besi saja mengenai syakmat lada baktulah peki tak kamram dan meningkai kajang kita kan hantai apa JHADC lari apa JHADC Kiraban penting na, bagi menteri, kiraban po district council, kende bantu ya betulok. Nakama rapor bang Shithi Ba CEM, apa JHADC, ngalakot ya ke office, ngaya ke meeting, ngalakot meeting ya ke officer, apa JHADC, bang ya tuh ya ki, wangga jiwan ke jauh ni, kamu CEM, kandai tangan tak bit kebiang, kajanga. Kandai tangan ta debit-debiang jeng ke parti ke jengi nei kwa penongru bengidan ke jipakat penginangalam nam ta debit-debiang jeng pri di menteri apa ke JHADC batrende bandan kata ke jingking bantu tulok kata ngeri ke kamram nei kanup na yang ni kinantrai batri jong ke district council ki penyo tulok nalor kata ngayo jingkit
hagini gisi begita kinang simsar hantai apa JHADC tet kala kiwale niu kala stang sa dengan beriu kampun siapa treasury office ban kemo yaki nai ke treasury office kala le ne ke benda kala bet ban plek ya kata ke pisa siapa district council ko kitai babe namar kata ke daw the voice of the people party kumbagala kulari pata bagat mo ke jumi kala persai ke bangsa nindang ya khon ya thma persai ke bangsa nang ne shahmat Tatma ke juri ke persai ke jinduk nin ho panye khon persai ke thma jong ke jing ya ke thma jong ke jinduk bat ke thma ke juri ke persai ke jingle donbor ya ke jingle donbor iki berit iki patba iki bonbor par ke jingle shliang ko ki patba nai ta tau niwan hangi panoi pi ko ki patba be jonga kali ke jingjok pajuni ya kali ke election